I pozdrav ljudi, evo nas ponovo Yoksade i danas ćemo praviti tutorial kako da napravite tajni prolaz u Minecraft. Znači najnoviji tajni prolaz koji sam ja tek malo otkrio zato što je juče ili prekjuče izašla nova verzija Minecrafta 1.11. Tako da ovo je fora tajni prolaz sa novim blokom koji se zove Grey Schooler Care, kako se to već izgovara, box. School care. Tako se vada zove, ne znam ni ja. Znači sivi school care kutija. Sad, to je kao čest. Pa ajde da krenemo to sa tim. Da. Prvo krećemo sa bušenjem. U dubinu idete 4 u stvari, 4. 1, 2, 3, 4. U širinu, u širinu idete 3, a u dužinu idete 1, 2, 3, 4. To. 4. Jedan, dva, okej. Ja, još vidim. I evo ljudi, sad kad ste ovo uradili, da iskopam jednu rupu samo da bi izlazio, da ne rušim vamo. Da ne bi postavljao posle zemlje i da ne bi rušio. Tako je. I tu ću ono lakše baš. Sad šta radite? Uzimate unu i stavljate ovako. Ok. Dalje šta radite? Uzimate zemlju. Tu što ste mislim što ste iskopali. Samo pogriješite ovdje. I sad stavljate ovdje novi blok ovaj. Grey Schooler, kako sve se izgovara. Box kutija. I što nam se tako vidi kao otvor. Sad dalje šta radite? Uzimate lopaticu i rušite ovo što ste postavili ovdje. Uzimate, pravite kućicu, kao da zva kućicu, naravno. 3, 1, 2, 3. Poslije ću vam pokazati šta vam je najbitnije kad pravite ovu kućicu. Jer ako uradite pogrešno, neće vam raditi. Ovako. 2, 1, 2, ovako. Da, stavite staklo. Ovako. Ovdje. Što dalje radite? Stavite i tu staklo. Uzmete ovo. Sad vi možete i ovdje čak da stavite nešto, ali ja ću i dalje zemlju zato mislim što da stavim nešto drugo. Možete čak iznutra vrata ovako da se ali to možete ispolje, ali nema se. Sad pokrio. Šta je najvažnije? Pazite, razdaljina između krova ovoga mora da bude tačno, znači vi samo da stanete, znači 2 bloka ovdje, već treći gore blok mora da bude ovako blok. Kako da vam objasnim. Znači ne smije kao da ima lufta, tako, vidite. Znači vi ne možete čak ni da skočite, to je fora. Sad vi možete da ukrasite, na primjer, krevet, na primjer, radni sto, čest i tako dalje, ja neću to, mislim, džabe troši. Sad, zamislite dole vam je nešto bitno, mnogo bitno, kako se upotrebljava ovaj tajni prolaz.
stanete iznad toga, znači mora tačno da bude jer neće ako sa strane stanete, vidite ovako i vi ste propali. Naravno vi možete da stavite ovdje vodu, na primjer da se ne povredite, ali ne povređujete se, samo malo skine se, ne skine uopšte ni malo. I sad kako izlazite, pa napravite negdje ovako i samo sušite zemlju. Ovako, mogu sam lopaticu malo. I ako imate, nije radio nos. Da, ako imate hrane, ljudi, šta kažete za tajni prolaz? Vidite kako je odličan, znači, tajni prolaz. Super, evo, skine srce, ali ako imate hrane, repavnovat će vam se srčići, kako da vam kažem. Da, zaboravio sam da napomenem, nije samo ove boje ovaj blok. Znači ima crvena, plava, žuta, zelena i ostale boje, kao što su i vune. Vidite, ovo je meni sad vuna tu. I ako vam se svidio klip, naravno, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!